84 rumusnya adalah 28 tambah 21 tambah 15 tambah 10 tambah 6 tambah 3 tambah 1, maka jumlahnya 84 gambaran surah hadis lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Bal wa in dhamamta ilaiha aidan ijtama'al syadhudi wal ilati hasala salah satu akhara bin nadari ila mamarra arba'atu wa thamanuna li'annaka idza dhamamta ila kulli isnaini minal is'ati kulla wahidin mimma ba'dahuma balagha dhalika. Bahkan dan jika engkau campurkan kepada pembagian faqih sanad pula akan himpunan syad dan ilat, niscaya hasillah tiga yang lain. Dan dengan dilihat kepada ma yang telah lalu, ada di bawahnya pembagian itu 84. Apa 84 surah? Li'anaka, karena bahawa sesungguh engkau itu apabila engkau campurkan, ke mana engkau campurkan? Kepada tiap-tiap dua dari 9 syarat nafi. Akan apa engkau campurkan? Akan tiap-tiap yang satu. Dari apa satu itu? Daripada ma sesudah keduanya huma isnaini. Niscaya sampailah demikian 84 surah. Lanjutan dari surah yang di belakang. Bal wa in dhamamta. Bahkan jika engkau campur kepada pembagian fakid atau hilang bersambung sanad, tiada bersambung sanad, kepada pembagian tiada bersambung sanad, apa yang engkau campurkan? Gabungan syad dan ilat, niscaya hasillah tiga surah yang lain. Cara campurnya begini. Kita lihat dulu kepada pembagian fakih ilaiha, kepada pembagian tiada bersambung sanad, hilang atau fakih bersambung sanad. Fakih bersambung sanad, fakih sanad ada tiga pembagian, iaitu irsal, mursal, muqatti, mu'adzar. Kepada mursal atau muqatti atau mu'adzar kita campurkan syad, gabungan syad dan ilat, maka hasillah surah 3. Cara campurnya begini. Pertama kita lihat mursal, tiga fakih ittisal kan ada 3, mursal, muqatti, mu'adzar. Kemudian kita campurkan gabungan syad dan ilat kepada 3 ini, iaitu caranya mursal lagi syad dan ilat, muqatti lagi syad dan ilat, mu'adzar lagi syad dan ilat. Maka jumlahnya ada 3 surah. Jadi matan ini pembahagian keempat, tapi bukan pembahagian keempat yang di belakang. Kalau pembahagian keempat di belakang, yaitu dari murakab dan tiada murakab. Karena
tenafi 6, maka keluarlah 9 surah. 9 surah itu dibagi kedua. 8 untuk murakab, 1 untuk mufrad, iaitu tiada murakab. Sehingga kalau kita gabung semua 381 gambaran surah hadis lemah. Sedangkan ini memang pembagian keempat, tapi bukan pembagian di belakang. Makanya cara campurkan matan ini, jika engkau campurkan, iaitu mursal lagi syad dan ilat, muqati lagi syad dan ilat, mu'adhar lagi syad dan ilat. Jelas. Seterusnya matan fa binadari ila mamara. Binadari ini ada huruf wa yang sudah dibuang, huruf ataf wa yang sudah dibuang. Di atas perkataan pengarang di belakang, yaitu situ wasalasuna di belakang. Jadi dengan melihat kepada barang yang telah lalu, maka pembagian surahnya 84 surah. Berarti binadari ila marra arba'atu wasama nuna, ini pembagian keempat yang di belakang. Pembagian keempat dari murakab dan tiada murakab. Kalau kita lihat kepada murakab, berarti ini pembagian ketiga. Jelas kan? Karena di belakang pada awal gambaran surah hadis dhaif 381 atau 381 di dalam 9 pembagian. 9 pembagian. Tenafi 6 syarat, maka pembagiannya 9 pembagian. 9 ini dibagi 2. 8 yang murakab, 1 yang tiada murakab. Sedangkan matan ini yang ketiga, pembagian ketiga daripada murakab, yaitu yang tenafi 3 syarat. Tenafi daripada 3 syarat, sehingga ini pembagian yang ketiga. Coba simak. Arba'atu samanuna, 84 surah atau gambaran hadis lemah. Alasan kenapa 84? Karena sesungguh engkau, apabila engkau campur kepada setiap 2 daripada 9, akan apa engkau campur? Tiap-tiap satu daripada barang sesudah isnaini. Jadi coba perhatikan dulu tis'a ini 9. 9 ini apa 9 ini? 9 ini yang di belakang, yaitu pertama mursal, kedua muqati, ketiga mu'adhar, keempat dhaif, kelima majhul, keenam tiada tabid, ketujuh syad, kedelapan ilat, kesembilan tiada bantuan sana lain. Ini 9. Jadi kepada 2 daripada 9, yaitu mursal dan muqati, atau yang seterusnya yang di depan muqati dan di depan mursal dan muqati, yaitu mu'adhar dan dhaif, kepada 2 ini kita campurkan setiap satu sesudah 2 tadi. Kalau 2 itu mursal dan muqati, kalau 2 itu mursal dan muqati, kita takdir mursal dan muqati. Mimma ba'dahuma, barang sesudah keduanya, yaitu mu'adhar, akan titik satu daripada barang sesudah keduanya mu'adhar. Kita campurkan mu'adhar kepada mursal dan muqati. Coba simak ini kami buat rumus. Yang satu begini cara kita campurkan begini. Yang pertama mursal, kita awali dengan lafaz mursal dan muqati. Ini dua, mursal dan muqati, ini 2. Mursal 1, muqati 1, 2.
kita campurkan tiap-tiap satu daripada sesudah keduanya, yaitu mu'adzan. Cara campurnya begini. Mursal dan muqati ini ada 7 surah. Ada 7 surah. Pertama, mursal dan muqati beserta mu'adzan. Yang kedua beserta ta'if. Yang ketiga beserta majhul. Yang keempat beserta tiada tabid. Yang kelima beserta syad. Yang keenam beserta ilat. Yang ketujuh beserta tiada bantuan sana lain. Ini mursal dan muqati. Kemudian seterusnya mursal dan mu'adzan. Mursal dan mu'adzan ini yang kita takdir dua ini, mursal dan mu'adzan. Kullu wahidin iaitu yang di depannya dhaif. Maka di sini mursal dan mu'adzan ada 6 surah. Mursal dan mu'adzan beserta dhaif pertama, kedua beserta majhul, ketiga beserta tiada tabid, keempat beserta syad, kelima beserta ilat, keenam beserta tiada bantuan sana lain. 6 surah. Selanjutnya mursal dan dhaif. Mursal dan dhaif ada 5 surah, iaitu mursal dan dhaif. Yang pertama beserta majhul, yang kedua beserta tiada tabid, yang ketiga beserta tiada syad, yang kelima beserta ilat, yang keempat beserta ilat, yang kelima beserta tiada bantuan sana lain. Ada 5 surah. Seterusnya mursal dan majhul. Mursal dan majhul ada 4 surah, iaitu beserta tiada tabid pertama, kedua beserta syad, ketiga beserta ilat, keempat beserta tiada bantuan sana lain. Seterusnya mursal dan tiada tabid. 2 iaitu mursal dan tiada tabid. Kullu wahidin beserta syad yang pertama, kedua beserta ilat, ketiga beserta tiada bantuan sana lain. Ada 3 surah di sini. Kemudian dua yang lain itu mursal dan syad. Mursal dan syad. Mursal dan syad kita campurkan kepada mursal dan syad satu setelahnya, iaitu ada 2 surah. Pertama beserta ilat, kedua beserta tiada bantuan sana lain. Seterusnya mursal dan ilat yang dua, iaitu mursal dan ilat. Kita campurkan kepadanya sesuatu yang setelah keduanya mursal dan ilat, iaitu 1 surah di sini, iaitu mursal dan ilat beserta tiada bantuan sana lain. Maka jumlah yang dimulai dengan lafaz mursal, iaitu mursal dan muqati, mursal dan mu'adzan, mursal dan dhaif, mursal dan majhul, dan mursal dan tiada tabid, dan mursal dan syad, dan mursal dan ilat. Maka jumlah 28 surah. Selanjutnya kita mulai dengan dua isnaini ini, kita mulai muqati dan mu'adzan. Kita mulai dengan lafaz muqati. Muqati dan mu'adzan ada 6 surah ini, beserta dhaif 1, beserta majhul 2, beserta tiada tabid 3, beserta syad 4, beserta ilat 5, beserta tiada bantuan sana lain 6. Maka jumlah surahnya 6. Kemudian muqati dan dhaif ini ada 5 surah. Muqati dan dhaif beserta majhul 1, beserta tiada tabid 2, beserta syad 3, beserta ilat yang 4, beserta tiada bantuan sana lain 5. 5 surah. Kemudian di depan lagi iaitu muqati. Muqati dan majhul. Muqati dan majhul. Gabungan dua ini iaitu muqati dan majhul. Kita campurkan kepada muqati dan majhul satu setelah keduanya, iaitu tiada tabid, tiada syad, tiada tabid, syad, ilat, tiada bantuan sana lain. Ada 4 surah. Kita campurkan begini cara campurnya. Muqati dan majhul beserta tiada tabid pertama, kedua beserta syad, ketiga beserta ilat, keempat beserta tiada bantuan sana lain. Kemudian selanjutnya muqati dan tiada tabid. Muqati tiada tabid. Ini 2. Kita gabung, kita campurkan kepada muqati dan tiada tabid
iaitu syad, ilat dan tiada bantuan sana lain. Maka keluar surahnya 3. Muqati dan tiada tabit beserta syad 1, beserta ilat 2, beserta tiada bantuan sana lain 3. Kemudian muqati dan syad, 2 isnaini muqati dan syad. Muqati dan syad ada 2 surah, beserta ilat 1, beserta tiada bantuan sana lain 2. Kemudian muqati dan ilat. Muqati dan ilat ini satu saja surahnya, iaitu muqati dan ilat beserta tiada bantuan sana lain. Maka jumlah yang dimulai dengan lafaz muqati, jumlah surahnya 21. Tadi di belakang 28, ini 21. Kemudian seterusnya untuk sampai 84 surah. Kita mulai dengan lafaz mu'adzah dan dhaif. Mu'adzah dan dhaif ini ada 5 surah. Beserta majhul 1, beserta tiada tabit 2, beserta syad 3, beserta ilat 4, beserta tiada bantuan sana lain 5. Kemudian mu'adzah dan majhul. Mu'adzah dan majhul beserta tiada tabit 1, beserta syad 2, beserta ilat 3, beserta 4, beserta tiada bantuan sana lain 4 surah. Mu'adzah dan majhul. Kemudian mu'adzah dan tiada tabit, ini 3 surah, beserta syad 1, beserta ilat 1, beserta tiada bantuan sana lain 3. Kemudian mu'adzah dan syad, ini ada 2 surah, beserta ilat 1, beserta tiada bantuan sanad lain 2. Kemudian satu lagi mu'adzah dan ilat. Mu'adzah dan ilat ini satu surah saja, iaitu beserta tiada bantuan sanad lain. Maka jumlah yang dimulai dengan lafaz mu'adzah 15 surah atau gambaran hadis lemah. Kemudian seterusnya isnaini ini iaitu dhaif dan majhul. Dhaif dan majhul di sini 4 surah. 4 surah, iaitu beserta tiada tabit 1, beserta syad 2, beserta ilat 3, beserta tiada bantuan sana lain 4. Kemudian dhaif dan syad. Dhaif dan syad ada 4 surah juga, beserta ilat 1, beserta tiada bantuan sana lain 2, beserta majhul 3, beserta tiada tabit 4. Kemudian seterusnya dhaif dan ilat. Dhaif dan ilat ada 2 surah, beserta tiada bantuan sana lain. Yang pertama, kedua beserta majhul. Maka jumlah yang dimulai dengan lafaz mu'adzah 10 surah. 10 surah. Kemudian di depan lagi isnaininya iaitu majhul dan tiada tabit. Kita campurkan barang setelah keduanya, iaitu lafaz syad, lafaz ilat dan tiada bantuan sana lain. Majhul dan tiada tabit beserta syad 1, beserta ilat 2, beserta tiada bantuan sana lain 3. Majhul dan syad kita campurkan, majhul dan syad kita campurkan ilat tiada bantuan sana lain ke dalam majhul dan syad, maka keluarlah surahnya 2, iaitu majhul dan syad beserta ilat 1, beserta tiada bantuan sana lain 2. Kemudian majhul dan ilat, isnaininya majhul dan ilat kita campurkan barang setelahnya, iaitu satu saja, iaitu majhul dan ilat beserta tiada bantuan sana lain. Maka keluar surah yang dimulai dengan lafaz majhul 6 surah. Seterusnya isnaininya tiada tabit dan syad. Tiada tabit dan syad ada 2 surah, beserta ilat 1, beserta tiada bantuan sana lain 2. Seterusnya tiada tabit dan ilat. Beserta tiada bantuan sana lain. Ini ada 1 surah. Maka jumlahnya 3. 3 jumlah yang diawali dengan lafaz faqih tabit.
yang dimulai dengan lafaz faqih dhabit, maka keluar surah 3. Kemudian isnaininya syad dan ilat. Syad dan ilat kita campur barang setelahnya, iaitu syad dan ilat berserta tiada bantuan sanad lain, maka keluar surahnya cuma satu. Ini cuma satu surahnya. Maka jumlah semuanya yang dimulai dengan lafaz mursal, munqati, mu'adzal, seterusnya itu dhaif, majhul, dan keluarlah surah 84 surah. Jelas ya? Makanya coba perhatikan matan ini. Tiap-tiap satu daripada setelah isnaini kita campurkan kepada dua. Dua ini iaitu daripada 9. 9 jangan lupa, iaitu pertama mursal, kedua munqati, ketiga mu'adzal, keempat dhaif, kelima majhul, keenam tiada dhabit, ketujuh syad, kedelapan ilat, ke-9 tiada bantuan sanad lain, iaitu adami adid, tiada bantuan sanad lain. Maka jumlah surahnya 84 surah, gambaran hadis lemah lah. Jangan lupa ini matan arba'atu 84. Ini pembagian keempat, tapi dari pembagian gabungan murakab dan tiada murakab. Kalau kita melihat cuma kepada murakab, berarti ini pembagian ketiga. Karena ini murakab daripada 3 syarat yang ternafi. 3 syarat ternafi. Contoh 3 syarat yang ternafi, mursal dan munqati beserta mu'adzal. Ini 3 syarat ini yang ternafi daripada 6 syarat atau 9 syarat. 6 syarat di belakang. Tiga dek kamu ulang bal wa'id. Bahkan jika engkau campur kepada pembagian faqid, faqid sanad pula akan menghimpun syad dan ilat. Nyo hasil heboh surah yang lain. Cara campur ji. Kamu kan? Cara campur ji lagi iaitu mursal, munqati, mu'adzal. Mursal lagi syad dan ilat, munqati lagi syad dan ilat, mu'adzal lagi syad dan ilat. Maka jumlah 4 surah. Kamu faham kan? Tapi nyo kekem pembagian keput, tapi bukan pembagian keput dari surah likut. Karena pembagian likut dikurung boh pembagian ji. Moga dikurung boh. Yang murakab 8 boh, yang hanya murakab itu infirad, nya berarti tak apa. Nyo yang keputnya bukan pembagian likut. Pembagian lain. Matan wa'id, hubal wa'id, damauta ilaiha aidan ijtama'. Hanya walaupun pembagian keput dari yang lain, bukan dari golongan likut. Kalau likut dulu bi nadari. Bi nadari nyo berarti ga ataf, ga gebah huruf wa. Ga ataf ba kedengku sittatu wa salasuna. Ga ataf dia berarti huruf ataf yang gebahnya wa. Karena cuma huruf ataf yang wa yang je ba. Selain ni hanya ba huruf ataf lain je ba, cuma huruf wa je ba. Makanya ga ataf likut. Berarti nyo ga ataf likut. Makanya kalau ilau kon ada tamu ngampalah dengan melihat kepada ma yang telah lalu, maka pembagian keput atau pembagian keput menyo dari seluruh, iaitu murakab atau hana murakab. Menyo tak pandang kepada murakab mentong nyo pembagian keleh, kerana nyo kenapi leh syarat.
Ya, kakak mahu kan? Dengan melihat kepada ma yang telah lalu, maka 80 boh gambaran surah Hadid Lemah. Ya, alasannya atau amatan. Alasannya karena sesungguh engkau apabila engkau campurkan setiap satu pulanya maf'ul. Setiap satu daripada sesudah dua isnainian ke dalam isnainian tercampur, maka tuklah 80 pun. Apabila engkau campur kepada titik dua daripada si kurung, akan titik satu daripada sesudah ke isnaini. Tikurungnya baik dua tu ahliku. Tikurungnya iaitu tikurungnya mursal pun, muqati, mu'addal, dha'if, majhul, tiada tabir, syad, ilah, tiada bantuan sana lain dengan tikurung. Kemudian kepada dua daripada tikurung. Kepada dua daripada tikurung dah jampu titik satu sesudah yang kedua. Yang pun kau mursal. Yang kedua kau muqati, yang setelah mursal kau muqati iaitu mu'addal dah jampu ke titik dua, ke titik dua. Cara yang puji lagi. Kau tengok apa? Yang kepul, yang mulai dengan mursal pun. Mursal dan muqati. Mursal dan muqati. Kau dua isnaini. Mursal dan muqati. Berserta. Waktu ada ke berserta, yang ada jampu. Berserta mu'addal. Mursal dan muqati berserta mu'addal. Tak apa. Yang kedua, mursal dan muqati berserta dha'if. Yang kedua, mursal dan muqati berserta majhul. Yang keempat, mursal dan muqati berserta tiada tabir. Yang kelima, mursal dan muqati berserta syad. Yang keenam, mursal dan muqati berserta ilal. Yang ketujuh, mursal dan muqati berserta tiada bantuan sanad lain. Ketujuh. Ataupun golongan ni. Ni longkun tiga apa? Yang kefun hanya yang lain dah. Mursal dan mu'addal. Ada waktu mursal dengan muqati. Nya mursal dan mu'addal. Kamu kan? Yang kefun mursal dan mu'addal berserta ta'if. Yang kedua berserta majhul. Longkun juga berserta hana ulang le mursal dan mu'addal. Punya batek nak tulis habis. Pertama benar mursal dan mu'addal berserta ta'if. Kedua berserta majhul. Kelih berserta tiada tabir. Keempat berserta syad. Kelima berserta ilah. Keenam berserta tiada bantuan sana lain. Enam. Karena golongan kedua. Golongan kelih tinggal 5 undu, iaitu mursal dan ta'if. Pertama cik lagi ada ikut lokal. Mursal dan ta'if berserta majhul yang kufur. Yang kedua berserta tiada tabir. Yang ketiga berserta syad. Yang keempat berserta ilah. Yang kelima berserta tiada bantuan sanad yang lain. Yang mursal dan ta'if. Yang ke selanjutnya mursal dan majhul. Mursal dan majhul itu kan cara campur ni berdua matan. Mursal dan majhul berserta tiada tabir yang kefur. Yang kedua berserta syad. Yang ketiga berserta ilat. Yang keempat berserta tiada bantuan sanad lain. Golongan selanjutnya mursal dan tiada tabir. Mursal tiada tabir inol heboh juga. Mursal dan tiada tabir berserta syad yang pertama. Yang kedua berserta ilat. Yang ketiga berserta tiada bantuan sanad lain. Yang mursal dan tiada tabir. Selanjutnya mursal dan syad. Mursal dan syad yang kedua berserta ilat dan berserta tiada bantuan sanad lain. Habis. Yang kedua mursal dan ilat. Mursal dan ilat berserta tiada sanad lain. Maka dari mursal dan muqati dan mursal mu'addal tapi tu kena uyuk mursal dan ilat jumlah je 28 surah. Ya, kakak mahu kah? Nyo yang gemulai dengan lafaz mursal. Yang gemulai dengan lafaz mursal. Inoli kulam
yang mulai dengan muqati, kerana muqati oleh mursal. Timak. Yang kepun muqati dan mu'adzal. Muqati dan mu'adzal nyo dan nambahkan surah. Beserta dhaif pertama, yang kedua beserta majhul, yang kelima beserta tidak tabit, yang keempat beserta syad, yang kelima beserta ilat, yang keenam beserta tiada bantuan sanad lain. Nyo mu'adzal, muqati dan mu'adzal. Muqati dan dhaif nyo dan 5 surah haji. Beserta majhul yang full, yang kedua beserta tiada tabit, yang kelima beserta syad, yang keempat beserta ilat, yang kelima beserta tiada bantuan sanad lain. Selanjutnya muqati dan majhul. Muqati dan majhul dapat bawah surah haji. Muqati dan majhul beserta tiada tabit pertama, beserta syad kedua, beserta ilat kelima, beserta tiada bantuan sanad lain keput. Habis. Itulah, iaitu muqati dan tiada tabit. Muqati dengan tiada tabit. Muqati dan tiada tabit yang murakkab ke muqati dan tiada tabit yang dalam surah beserta syad pertama, yang kedua beserta ilat, yang kelima beserta tiada bantuan sanad lain. Dalam surah ni. Selanjutnya murakkab dah, muqati dan syad. Muqati dan syad nyo ada 2, beserta ilat dan yang pertama, yang kedua beserta tiada bantuan sanad lain. Nyo jumlah di tabur tu. Muqati dan ilat. Muqati dan ilat ni tabur mentah, iaitu beserta tiada bantuan sanad lain. Maka jumlah mandum, jumlah surah yang dimulai dengan muqati 20 ta. Kamu harap kali kulau nyo yang dimulai dengan mu'adzal daripada bawah surah haji. Naik 15 bawah surah haji. Yang dimulai dengan mu'adzal dan dhaif nyo 5 surah ini beserta majhul pertama, kedua beserta tiada tabit, ketiga beserta syad, keempat berarti beserta ilat, kelima beserta tiada bantuan sanad lain. 5 nya mu'adzal dengan gemurakkab dengan dhaif. Mu'adzal dan majhul. Mu'adzal dan majhul nyo dapat bawah surah haji. Pertama beserta tiada tabit, kedua beserta syad, kelima beserta ilat, keempat beserta tiada bantuan sanad lain. Kalau selanjutnya mu'adzal dan tiada tabit nyo dalam bawah surah no. Mu'adzal dan tiada tabit, yang pertama beserta syad, kedua beserta ilat, kelima beserta tiada bantuan sanad lain. Kamu orang. Selanjutnya mu'adzal dan syad. Mu'adzal dengan syad nya berarti dua. Pertama berarti beserta ilat, kedua beserta tiada bantuan sanad lain. Itulah. Yang kepun mu'adzal dan ilat. Mu'adzal gabungan dengan ilat. Nyanda beserta tiada bantuan sanad lain. Tabuh mentah surah haji. Beserta tiada bantuan sanad lain. Maka jumlah yang dimulai dengan lafaz mu'adzal, maka jumlah surah haji 15 bawah surah haji. Ikulah yang dimulai dengan lafaz dhaif. Dhaif dan majhul. Ini dapat bawah surah. Dhaif dan majhul beserta tiada tabit pertama, kedua beserta syad, kelima beserta ilat, keempat beserta tiada bantuan sanad lain. Bawah surah. Dhaif dan majhul. Dhaif dengan syad. Dhaif dengan syad ini dapat bawah surah haji. Beserta ilat pertama, kedua beserta tiada bantuan sanad lain, kelima beserta majhul, keempat beserta tiada tabit. Kamu mahu dhaif dan ilat. Dhaif dengan ilat nya berarti 2 bawah surah. Beserta tiada bantuan sanad lain, kedua beserta majhul. Maka jumlah yang dimulai dengan lafaz dhaif 10 bawah surah haji.
Itu baru dah gabung menduk akhir tu. Dikujulau iaitu majhud dan tiada tabid. Gabungan majhud dan tiada tabid. Nyon adalah bahturah berserta syarat yang pertama, yang kedua berserta ilat, yang ketiga berserta tiada bantuan sana lain. Majhud berserta syarat. Majhud berserta syarat dan dua bahturah berserta ilat yang pertama, yang kedua berserta tiada bantuan sana lain. Majhud dan ilat, nyo tak bokong turah haji, iaitu berserta tiada bantuan sana lain, tak bokong turah. Maka jumlah yang dimulai dengan lafaz majhud nambah surah. Selanjutnya tiada tabid, iaitu faqih tabid dan syah. Nyo dua buah surah di menu. Tiada tabid dan syah nyan berserta ilat yang pertama, yang kedua berserta tiada bantuan sana lain. Tiada tabid dan ilat. Gabungan tiada tabid dan ilat. Yang tak pokok turah haji, iaitu tiada tabid dan ilat berserta tiada bantuan sana lain. Maka jumlah haji nalih. Selanjutnya syad dan ilat, gabungan syad dan ilat berserta tiada bantuan sana lain. Itu tak pokok turah haji. Maka jumlah bandung yang dimulai dengan lafaz palikut lafaz mursa, yang dimulai dengan lafaz muqatti, yang dimulai dengan lafaz mu'adzal, yang dimulai dengan lafaz dhaif, yang dimulai dengan lafaz majhul, yang dimulai dengan lafaz tiada tabid, yang dimulai dengan lafaz syad, yang kamu maka jumlah mandung 80 buah surah. Jumlah mandung 80 buah surah. Dalam tulis batai. Kamu kan? Yang kerja bab matangnya karena bahasa angka ke apabila engkau campur kepada titik dua. Titik dua daripada tikurung. Duanya daripada tikurung. Tikurung mai dua. Tikurung iaitu mursa yang hukum. Yang kedua muqatti, yang kelima mu'adzal, yang keempat dhaif, yang kelima majhul, yang keenam tiada tabid, yang ketujuh syad, yang ke-8 ilat, yang ke-10 iaitu tiada bantuan sana lain. Dua daripada tikurungnya gejampu keji ke dalam duanya akan titik satu. Titik satu setelah titik satu daripada ma setelah dua meno. Punya dua meno tak gabung iaitu mursa ngapu dah gabung ti. Mursa dengan muqatti. Berarti setelah haji mu'adzam. Kamu apa? Sitimak batai kan sitimak. Nyo ingat duku. Nyo tenafi syarat kabul balikku. Nambah syarat kabul bak hadis sahih, bak hadis hasan, tenafinya maka jijit lagi yo. Mak tenafinya dan secara murakab dan secara hanya murakab. Menyo yang murakab 80 surah haji, 80 pembagian. Yang hanya murakab nya berarti pembagian ni tambah benda. Maka jumlah gabungan murakab dengan hanya murakab nya betul 80 tambah gambaran surah hadis lemah. Hadis lemah. Kan kamu kan? Yang baca je batek dalam tulis ada rumus dia. Nyo kaji enole berarti. Itu dah sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.